Ebusiafo me mo bibia kwa aba de ba GCN page so midin e de adwoa searching mesro na wa subscribe to my channel me notification bell no so for more news. Do na ma share mami me bisa say John Dramani Mahama say a contest we ni akufo ado we win flag bearership na say winning crofo bi na contest na say ndie wa to da odada because we kasa bia nkyere say woni obi kura ekọ competition chese wo hu say wo de wa fa awie wa to awie ntikura no woni wa hyase ahye o campaign ase rough tactics and we will not come down low to that level yeah ma Ghana for yeah ma o woni wo NDC for no mo de mo nda teche no ana mo wo bre mo sune ye bo din tu din e wa mamu mu dwane me ka kire and the people of Keta NDC betra so matuma ba ma NDC sim every 19 ko jo ho. It took the timely intervention of His Excellency the former President of the Republic, John Ajekum Kufuor, and the Keta Sea Defense Emamo. A party you hate so much. Or no buy no dream who say there are a section of Ghanaians living here. See no a yama ne bufaswa, a jirifa womu, and Timuma yanko. Nyankosi. And this time on basic phase 2 no or mo beji sika no parliament o mo ansi na nsa ya aketafo nso yiri fa mo no e na John Dramani Mahama sesa mo egu articulate mu so de bremo enti bu de mo to aba mo nwene kakra dodo na mamenka ne sa mo nwene kakra e de ne jimi na mo de aya abatuo mama Ghana nkoye no na nne wa nipa na o wasan dane no ho aba begina keta ho ube kwa ye wadwuma no wagya wadwuma ba abetena ase na papa na begino na o joke kire mu video ni nie me se behwe video na me sene salam se papa yi o talent pa no anse ne sa no Akufo-Addo before Mahama ebehu se one district one factory no wa bo homode asi factories no just say umie wani ni apeteshi factory because I no onya so mfa so so when see a peteshi factory pa Mahama o hu so asi factory da enti wadaroma pa peteshi factory bi si ema no because a peteshi there eno no onya so mfa so because yenim hwe kura na yenka hwe no konfi pineapple juice e wo market no so wo si won see factory eno ka say one district one factory wo ka there in why there Akufo-Addo buy 4 years no see 103 factories 103 factories from scratch. Over trans when this is 28 to 2016 more free abai muno. Not the only thing I'm betting me them can say Commander Sugar Factory no more Jessica over $200 million. Ako hon se mo kwa renovate factory no. Mo be a factory no Monday, Tuesday adiache ya and na mutu mo se mo ye maintenance. This is NDC for you. And now you have the guts. Obejira no mo ba be ka kire say Akufo-Addo na wo ba ye wo de Akufo-Addo amamu mama wan kan ye kura o wan kan ye kura mumu yanhwe video ni ntia me say John Dramani Mahama was a political comedian and we should see him as such mo de mama yanhwe video ya me ba be bo akire oye pa netie 1D, 1F, one child, one egg, one something. That's all they do, slogan here. And then, Ghana nyo here my. Yet is the castle. I come to you. Namo maya kwa na ya ba. Ya best son, your master never ya Ghana for you never. Yay nipa mashia be penyansa samati de ntia ye nto abamo are next time say ndisi for mfa no national theater ye nyina ba behwe ne bi na minnim se papa no wo ye comedian sa amanyosam na bi mu afa ne say ye ko akurase ma pe no ande wana we te se gaso one day so wanya bi ka wanya message wanya Akufo-Addo message ni bi ka ma John Dramani Mahama what was your message once okura wuni bi you didn't even have a message and you cannot even tell what you sold
unless you tap into the knowledge and the competence of the MPP. Nanado Danko Akufo-Addo ana ubenya asamaka. Ensa nanado anka we anka obegina ho na anu anso watori mu. Na and the people of Keta for enti muso mo kwato aba mu mfa nyansa nto aba no yenka ne se de etie wonti ase akona kwashipo. Ebi mu di jimi to aba dodo. Ebi mu di jimi to aba. Matu aba ma NDC saa bepem ne mu nyamfa so bia. Ensuo na etwi fam no. Ensuo na etwi fam. Mu ba mu Keta mu ntimi emfa mu manko school. Yambra be ma mu free SHS so a mo se yebesa to aba na tie MPP. Mun kwaso na mun to e da kro mo be sori na si na be huru mu nyina akọ huru mu kwa e de ama ne be ba ye bewe mu de mun fa yiwu di sa ntoto aba mun fa sa nti no ma fa mu dogo no voter region mu to aba keke mu to aba mu hwe ye zuza no ato sabi nkwaso aba na ukọ for the very first time a national Independence Day no voter region. The so-called mo party you know say oh mumma ampa o mama. Adanya me ba yamfa camera nto me so. And the voters because of Mahama person oba TV muntino. Mahama person oba TV muntino. O say ye no voter omma. Fi say independence by that ben ye Independence Day voter region. Enya Akufo-Addo Nanado Dankwa Akufo-Addo a why na be yesa de we amam yet mu koto aba na mo sabi mo to abafun tutia MPP party e beboa wo ne o madache na mo to abatia no abegina ha ya te se gas kan de sa na Nanado kan Nanado kasa no hu se sabi na nyansa wo sound o de kasa nu o de joke sa we nyina okwatena kunya no so ase ya o wunnim na monsa kopa se ya no okoyo ukọ ho no ma kom de oze ya tese ka so kwa mo de amenya mo de sa no beye one district 1F mumma ani mo busuafo ye adwuma wom enso o se hwini ho because opetumi power oni message bia na one day when who say NDC for no ato ma wie enti ho kra de onwene woni kwa bradufo na sisi amo prekunya ka de oba obetimi aya cha kwa bradufo wonya nu ba bi kra ye ka presidency asem kra enso wato ho na twene because ho ne de wono na adwemu no wafa watua ka to into a wotwu mutan NDC omanya akase ono a very people omusunde bia na Ghana ho kire no sa nkrofo kro na anya sika timi akwa top forms e de ama obi so omra no mbewia Ghana sika sa nkrofo kro na o omanya sika akwa top forms e de ama former president